pial, tial makibakal sin sa tial palaw agri-fair. Nakatangal-tangat tal wukwa to tau tal merasay. I see. Nakatangal-tangat tal tirgal malmaral. Morets lo adad ma rigel belaw mal maklo tutele like lo makingun mersaygid eka pia ko open ra platform rigid. Malungin. Maaswel. Oy, kada maldir ngater o Sears. Mala kada mala maasal wala ungulet. La kada ukmera ruba kan. Wala la odoim. Kita amde to another bela wasi. Ut madala dia dao badmad. Gida lungil take care of madala. Dia sustain gida gut maklid makada other al sales. Nung malsuwa kan mutalte al imo maska time mo introduce ka o tigil special guest kita uban tira dra bofi belaw offshore Fishers Inc. Say the mismo Fishers Inc. Okay, ilang basta dra ka introduce Mas nga ka Adolf de May, nga ka tara board member bofi. Mal Saul Almerel al Silso. Nakakla muruk kusmul, kata board member Bofi. ilang hindi ka ngil bam sodia talibal background history bofi Onyan dilu etiam lebe Israel moya bofi ngala nga wagen mel main truly we ko promote ni. Okay, ma tial bofi ulmo le sel eluldas lo hace como wasit yang nakil marine sanctuary o gore wablol stop aigel comparir ang odal bar adra ng odal pelaw mar adra omngi dam local dipel o gore mlo omdas amru rawal al adra tial pelaw rogit mang mlaringi ya edel time el pornya meeting ala lul mo dong ng sel time yung ministers nga baw al mora tial coral reef magim lomit al le 3 times il gimit hindi after we sell trigel 3 times yung way kumam le 14 el mel ada dimle kan kumam ya ul ba amle somam taldas magim le mrigel meeting to karmle ra ko to ngeru ngundi segi dil ngedem lo dia kalme segi yak mamla angilo mit tabi aldas ul mo maktub tegi dal adal di mo al di mal di adar belal dia ka adra ngot el belul Mansbi arang mamra community laigid. Nung lamaw to karak. Mal 3 years ra lo mo ula kong balil merela. Mamraring imbir ka para mga kung atin ka makariker tiyan alaan mong mal patuloy ito ka mes rosen mal direct support raway tiya alat TV other belaw other ay ro adol kami apo ikarata kay gimbila kan mal albak mal moret tadi ka atrata mo tulungin larong de pier or alingel belaw tir ka to arandi atrata Etian diri ka naman lungin ng el time na masabed al mga igal maklol. Why say? Plastic fish elangi kal Lupa dilo rin sa isel di malmal tal masyawan mamorgan tal ina mo sabed al I see. Mela kom smot obis kami ngarger ngarger menu truly. ata mamatingin mali ako lo maara o truly ngigala. Tawali kita nga kamalaal. Para arbay malaal nga sil. Di akros ra tial din gibul nga malaal. I see. Kat mo mengalak kat tial nila. Minister ay taro mesel kula ba. Sige nga siya gilip kula ko. Ati ka kala lobby sa kariya o tarani. O nga kam lamag telak por ngi at ya ngari nga sign dat kula ra ilum sa Say. sal ko ra artrangi kalelu usul mo fi. Dirgal da kalo ngi akna adire kal sendra orchestra nga kal adam rigel pia el morabo film le takmal sorry ra igal fresh Kasi labong, atami wa mal moret sa tutuk-tukol mo steak. Mal mo ngila rin di. Mila kami naman support ay gagawin ng hotel industry. Ikaw, ito kami. Malang say, may restaurant. Restaurant, I see. Restaurant, mga hotel. E dire ka lako rin ang sita ko mga tangi kal dire ka mga tirigal kung sorry. Ito, lagay kita.
Din send dia kal dire kala send la almorngin mo dia kado send aklingi kala. Ilmora ngalgen ma outside mo ko kami amen. Why say? Elang Provide dire lagi ka pala. di ba ki pom sent ang soma men mo sent di gidir ko si kroli la kami am lingeng di ako din biot tar sent. Kaya dal mru la babiling dalo bugel la United lendi imols ko gid sweb magidir ka ngar sige dal. Hindi ala bela so yung send dangi kal man ngalgen akwa mahaway. Adi Asa ba gid dia el? maar kami. Why, Gagid say? plastic fish ya. Di akal sal nesrending malungil albelom lagi kukmok kol morsel lungil. Lang dia kasi lulok la. Ya mo rin di ka. Kaya vacuum pa ka kami. Ang ngalingi di tamang. Hindi gagid sa lulok. Why say? Kilpelas. Toto kam lagi magdun. Di nga niya ba sindi mo lagi. O ay mga piya magsumok na rin nga kami. Sorry lol durok la o di mira nga ligit. Nandigin. Mintumal na masidat tira vacuum pa ka tial dengil. Say. Oy, malkukal nga rin nga nges. Sorry lol dars. Ilmora bofi. Kadumral gira dal nga sel tira lang. La sel bola ka riga dal nga rae katmal mo abulang mo diya ka nga fresh lodoy mo. Di ako mukha din kang ilab SLB singiw. Ang mukha mas mo diya talgib may ako alamlo ra. Kamal masaula. Kumlaso yun sa para TV, lopang kamay. Edil kamla na training na o ginawa. Why say? Kamu ko las mo talgib mas mo December ra ngayon. Okay, mal lungi selbi la sa kora wadlong ulit tay gidel melodia ka o tay gidel melodia ka o mangir maka kita mal masamle provide ay gel mkekrel katsuo segi den wadla bola ka kompali ni magi korang ilaw tas o kore tengah tele kabelment makamamlot mage o kore mlot buab da bilas why say okore kimlo ra training ra sira August. Kami kita madenge wasit tiasel katengel abela katengel magida other bela katengel. Agi mal melas mo perform. Esel bila sa pull in line. Yo mig laigel ngegril katsuol. Ya tiagi del kora experience sa mamel ngara bo fia ginaw mit mar other bela wa by prefer el mangarangel ngegril katsuol. Oy magi kora melasma direct kal ngari ya sel malara o lendi ay gadir ka esel tokoy magi kora dir kom sum al bebilen borni ya magi tode bebilen diak ma ngar segi dolom sum sel training el gidlo ngagi kora optim lo observe kora wagim train mama tetere la gagi dolom ngete Elang dia ka ko ra ulas ra bo feel ko ra ang utege de lurio ko ra introduction mga school ubo ko ra ngani tigal jap siya do ngal ko kasoyo ko ra malungi kere pian agi malom tasul white say di aki kita madenge self to spe awat training entire kal kire langani nga funding ya po fi mal dir ka pul sa al sugo mo ma involve na school langani ako ra part tra ka men el ngo swiss say gidel finance ka mal soma maleng dia ka rather bela mudu ortial koy mal budol sis akrangal ga mal setara kiblam ada do ngi di segi del financer ngi segi dia dia kal sa ami ukmong mo ngi ya ki mal ko ngi why say el school nga niya mlamo ngi ka kami school lunch program mga ra ko ra Right. Ala ka mama Northern Reef. oy Wagim da kalungol suplara. wise malungin Kay Ministry of Education. O mga mara cafeteria, Why why mahal say ka sabihin, ma-fresh lodoy. oy kita mendinga musindel normal obli la di nga konsume malungin al bol saura o mga ngi gele gagid fest ngi man listing Siya kamal, may laot truliwa, kurawang ralngik like el oil. Blol nga kay dulwa gal maktol. dela si Wa yellow fin. Yellowfin tuna. Akatuwo mawa mloy. Jadi ko nga umtin dal dingi kay nga. bela yes ikan diri kal amal ikan asangan makamali makalalikan amal yung spell kami Elo nga kamalol do, kami yung
Kasi, ang katibo, lolnya kala to, ngari niya kaya karel, malabo lo toy. Kaya niya kala ko, lungis ako tangin. Okay. Okay, hindi tiya kita talgi pulungan niya aluit ra ra belur ngi menggile lo baktakle. Maral maring la lagi $9 sa pound ragel class A. Agay dirga kapal tay marang aramong itu milngange. Agay di blo ka to ngi lewati gagel. Kita di mamangarang gel check. Why say? Elak na maring bawol ko mo maring la aral. Direct kalngan gagel cook frozen. Ako na gigit ya soy len. Pero tara lel dia kal $9 sa pound. Nakatira ko lang frozen. Class A yung frozen, eh? Eh? Class A yung frozen. Oo, yung class A ding one lol dia kal bar magi freeze mo mre ke Emo 3 na labon. 375 abon. 375. Why say? Oo, hindi alam sa mo sa taral. Yak tira kal mo ba sulwase. Awa mo nga yun kal musisi abo ngayon. Yang lang. Kaya karente al album ng hospital Macloral Hospital. Okay. Legal level fresh eh. Piya ginat kan din kami ng oral maas. Otoy mo on round. Yang ang multul mong sisi abo niya dalwar at bela lang haramol din lakas sukal kasinoma kamera. Direct lungil to ko rakaw si sakle legal class A. Adi akal kira del malungos. Oh, oye, Leng kira del sa simi ul dia ka maranain dalal me ko kol ngileng mering larungul tiang. Ay ga ul mang waise ya giloin maada ko tiro ma sel sai siringi ko li sa si. Segi dia kita maral ko li sel at siringi. Marangi. Tiada bara re dalal me dolungos siringi apa di ostu mad bara ngel. Metia ko ra dingil ko ra di bolo ngir adal wase. Asum so adal malungos se bai di bolo ngel frozen dia. Ngel aldo frozen ngi kara pakat kata kay kan sisi. Penting. Diesel mal fresh Oh, ang gila why sa say? Malungin. Yang akan malso kal mampal ko di meka wala ki moral. Elay kal cooler ang naruli wa muira. Mura, gagawin. Omsin del fresh, Michael Marul. Michael Marul. Kay kal kung kan mata kay kal lal Altul. altul. Okay. Tidak kal malungil marayan. Hindi mali pelat surface maluy sa marlin ma bulofin agigid ya kimo pero Bela, tel grup kami yung buffet. Adi na kaman, ganun ngayon kasi kung fit in mo tayo kung das food security na belang. agigid ya You're doing your part there. well why agigid ya sige dia kalwayal ko tuluol et mo toro la why agigid ya sige dia kung das yung amin Oo. Oh, nakatulong ang pandemic, nakatulong awan naman matayan, wasag wala kadiyan ng May. why say Hindi na sa May, tigil na lang makarikin. Okay. And ang uwi na hindi sila uwi na wala nga rin mo to oh yang hari elang hari ada ba pela fisherman el direct kol trau betul kalau fisherman ol trau ang igla bofi ko makuk mare ol trau oh leng agi mala di segi di pela sing mangkaskas marwa ay gel ngigal mo lagi yagi mo lagi Kita matangay atol po, kita ato belang kasay. I say Matwa tong masong sa imra to ko raw yun. Hindi unya lang nga niya atang balunol nga sa kami ngarai. Tingkiral kami waon. I say Manage. Try ka lurior. Kaya father mo sa. Balwat. Okay. Hindi ka soma man mesa di ka madumi manage rabo. Tingkiral kami other belang. Malungi lang naman sila. Ela kong telal nga po firi at all time. Kung telal lang. Member sa dogo na Rostin. Oh, 14 el all time. Rostin na lang ito. Yeah, so kung mara kung comment sa dito kami kaya karen at kaya karen uy sorry ko. O kung katra part sa dapat kung sila sa kakukura mo fi mo get kasi. Magkabay. Magkabay. Kaya kan suwata kaya nagsala ni mo no sayang. Kaya ko comment sa kami eh. Yung mga dodo at ko ra Magkabay. Naging mal-welcome na namin. So, yun na magyara doon. So, kaya nga siya, artist na nila mga. Ay, gano'n ko kura ka rin, dinalak ko. Okay. Kaya ako ang
FPS. Oh, sige ako. Wala man. Sige ako nga kapay. Kontal mo tingin. Sige rin. Grade L. Nandala. Bold. Amal gino di mga ngin. SS. Sa sili. Poke. Nang sige rin. Kung mga mo sige rin. Sige. Malo mong gina ka. Kaman. Gina lang nandala. Ilakagin ang bruma. Gina ng mga sige. Kaya kami nga piya, ako lang, nga nga black uy, wala at rahel, pero kasi, siya lang amada, magtaglo, ayo, lungil, mera matingin. Maldi malamal ko rin. Okay, hindi sige de PR sel mulo ko ng ilwa sorry other training. Jadi lang mas sama menurun ni. Yang mas sama betul ada. Hindi sige da kul don ya ko mang orang aling mas sebel assist funding. Sige lagi musbe ni o ko rin mas amrul training le. Betul so da bol betul ada ngatel. Amdo orang ni bol ngani udol. About thing NGO. Hindi ako sa NGO private nagwal. Liyak kel kumbali. Corporation, okay. Operation and hindi na ako sa ira adal ko pag sorry donate. Oo eh. Donate na tolo, support na ikaltura. I see. Pelagics. I see. Potong si mereka ko kandi ka liter kami teru mo ko ko maskit sel wasang raw da su mor matata to ko ra o manget may kagitan mo to ko raw reor kakukta mo ra kay trapul la closer ngi at maruk small kakukta mo ra ka kay kanel at hindi maklok ngem mo ko saw da swem e mer ko ngia atol pabol Hindi ka, gusto ko ay rin. Pwede ko, sige mo lang kami, kung masal ano dala, amo benefit at kaya tokol mo. Kaya rin klokler mo. Gila ng may gil, dogo kumuli. I hope loral mo nga, hindi na kang mutul mo ito ka, al-adil interested, al-adil interested na tokol mo. O sabihin ko tatas na ba dito. Lo mga nasyal lubit. Sige gina ako na uswaga mo. An masaulit maruklen. Maral to ko pialet turista lobul tulmuktal may. Elbora ikang sorry lo me sa material other bela maray kay gidi. Oh, I'm here kasi talaga kami before you are closing remarks it, especially rawol maruk ma ang karuba ma adol ba. Pamukul kami lagi nga school still sanctuary nangaringi misal ko 20% talo o wala ringi wasing ngayon sila ko na pride ringi misal mal wasing meral clock leather better makatangaringi ringi dia mga leather ringi kumukura mo wala Okay, nga ka wasi wal salt maldir early to dul wasi tia mo masek lo bentia kat sabele leng maldir ka masing 5 years na close ending wal adir ka 2 years na bol damal full tira ka rin Lo effective ra 2020 oo mo waldir ka 2 years mang mering rigita tel wasi ke kare o ko hindi sel doreng stral da dura leadership gitu sorry wasik taka ada tu mungkin kere sorry mal open lagi mawali industry kasi kahal dulu kilometer another 5 years 10 years oh ya giba ilu tu wasik aku mau ngarang baby adal sorry lu la kompali still why ko mam maboto boto kol ngat jay gide segi dia aku das pe nglamos sub el ngosual sub tom das wasik adil bofi en ngasong sel mo open ngi awal kuradin ketelgi early ako rom das segi lang fuel das wege mangaltang ako ra mo open drive baby ra adol speed segi sel ko full das wege maku tabdi ngariya mal mil na magdemel Ela nga ka dire kalwase ay gallo lingit to ko ra training to spend time and why mga leera nga liga rebela sorry na to ko ra material ko ra nga niya te miril bus train maral gina dala ko ko malukora at education at piya luwase nakapagmentable ko ra nga niya ngeso material to ko ra training kaya ko focus luwase makarangal along si sakra maligit ay kala mo tuol to ko eh. Awa, marine resources, makalil direkal nga niya, te algo kol nga seura, ay gaya ng finance, cycle training, mga nang. Why say?
kita suara tol arabol kora inbol braidang. Waya ila sen doring sakang klol da tu ila ti agri fair. Mong sales. Di ba katal to rambra fisheries fair leng wadol ngosong se. Jadi ngosong sra igal ko dal madire kal arab kasaya. Ay, say. To sao de ka di wasi ada beda. Ela gimna sa aklo sele. Ikala ba? Marumi sa samtid rin hindi ka gim prawns mga tamad din ka kasi ulen. Eh kita bayad ba era itel belum tayo kita ba من تركيب الماء من اللي بقى مش لاسين. Ay, say. Walang sulang. Hindi ka murad to ko lang. Suwata kalet lang alet. Hindi kira dal nga pemir atap. Mga tok lay kal to ko raw reor. Mo to kay kal. Then there's tang ato mes ramagi pendin suwata bol to. Say kita malungin ba say. Taluli surprise. Akala na alet. Kita bitit agora mga Bangladesh masinam tadi umagito ko yasay mga naklet. Mem do ngit malbay. Pas kita fandom malan mau terang ada kita other belau. Sulap pial tulisel ul magim lon menurat kan program total. Sama bali other belau asoma lol tu biral warse. Botol tau tay kalu loru lelang maral betok la rangot al bulu ato agi moment sakti. Maruno trulin. Right. Ya mararing ikya balwat mal giril other belau tiria. Okay. Ne manage ultra waitan. Kita wal kasong sa labor force. Man. Of course sa other ang eblo ang hindi la ka bol on pul other belaw on el manage tiro lo dos pera labor force. Kaya sumo dos pera labor force tira ma on kita partner sa kita labor model mang say orang atas. Ya mentil kamal masaw rubak. Ya teman. Antara rubak ngarbitar ko ang klem yang ko. Hens mal masaw lahen sa maagol matmaruk. Kam dire ka tarapor tra. Oh, ada po. Hens sa dire report dara po feed. And aki man nga sulit ka gugol pang tamamalo rato taut ikut mamatang altarira adra belaw offshore fishing. Fishers Inc. Fishers Inc. Belau Offshore Fishers Inc. Coffee. Yes. Until Kulang next saw. time. Okay. Wow. Kamusta?